Renungan Harian Toraya Tanggala sang Pulo Pitu bulan 2 tahun 2025. Sulu tu di Pakaboro lan sangan na Yesu. Bungana kukua makada salama sita memali salama melambi sia salama unnolai katuan baru lan allo yate. Melambi totemo ladi basa, ladi rangi, sia ladi nannung, tu kada kaborona puang matua, lammai sura madatunna, yamotu diala lammai misa Korintus, pasala 55, angka 20, selako angka 30 apa. Apa dolo jomito silu solarasang, la umpalaku ki patunduan, pena masallo anta mas sambayang. May komi mas sambayang. O puang ambe makuasa do suruga tu tontong untonganan mintu katuangki. Melambi totemo o puang makur resumanga sema pole parayakan ni mati kalemi. Melanna mangka omokan mi kampai semi rondong lansang bongi lenduna. Angki madin milik si sola kale manaman. Angki madin untamui te katuan baru allo yate. Na dolo jomai laki pataru sia laki angkaran tu pengkarangan mangka mi papatuangkan. Laki basa sia laki rangi sia laki nannung tu kada pa apakila lamme lammai sura madatummi. Rognong kani opuang penama sallomi. Mi ada ikan angki madin untandai se unnannungi tu patu borona sukaran alukmi lan allo katuangki. Anna menda di sulo sia arrang lan mintu pengkaranganki. Ya mote tu pasamayangki sia pangandoki tu ki pakarampo ma tete lan sanganna puangki puang Yesu. Amin. Silo tu di pakaboro lan sanganna puang Yesu. Ya tu sukaran alukna puang ladi basa sia ladi rangi. Ya mutu mangka dipilih lamai misa Korintus angka 55 pasala 55 angka 20 selako 30 napa. Korintus pasala 55 angka 20 selako angka 30 napa. Nakua tu kedan na puang. Apa manasa mangkamo di pa malimbangun diomai to tomate tu Kristus. Mendadi buah pa bunga lako mintu una to usalai molino. Belana susito kamatean tete diomai sa tau. Tendu kamu tu kau malimbangunan na diomai to tomate tete dio misa tau. Belana susitu diona Adam. Anna maalalan mate mintu tolino. Tendu kamoto diona Kristus. Anna ladi patuana sang sule. Apa pantanden atoranna sia siono atunna. Ia tu buah pa bunga. Ia motu Kristus. Na undinna ia tu mai taunna Kristus ke atu kasayanna sule. Undinna na ia tu saimi tu ma katampakanna. Toke nasorongan mi tu parenta lako puang matua ambe. Kemang kami naputai tu mintu parenta sia kapaan sia kakosaan. Belana inang sipato ma parenta susidatu. Saya lako napadiong nasang puang matua to lentekna tu mintu wali. Ia tu wali ma katampakanna la disabui ia moto kamatian. Belan namin tu na angge maritik na popeng kanorong mo puang matua jong to lentekna. Apa ia ton na pokaday kumua mintu na angge maritik di popeng kanorong mo. Manasami kumua ia tu to
Popeng kanorongi tu mintu angge maritik di sangadi. Ya tonna mangka mo di popeng kanorong lako kale na tu mintu angge maritik atu ya to ia pa taloan duka kalena tu anak lako tu mangka popeng kanorong mintu angge maritik lako kalena. Kumua anna puang matua usalokoi sia sana ni tu mintu na. Ya kesusito apa patunna anna popedio kalena tu tau belanna tomate. Ya kita eliu nadi pamalimbangun tu tomate. Apa patunna anna popedio pa kalena tu tau belanna tomate. Siama apa dukai te kami te anna luangkan kasanggangan lan mintu una atu. Siluku ku sisalamora kapas satuangku diona kamu tete dio ke Yesus Kristus buangta. Ke latang ke Allah narandanina kamatian. Ya ke pentiro tolino angku mangka si bobo olo-olo masuru dio Efesus apa ragaina lako kaleku. Ya kita enadi pamalimbangun tu tomate. Da itu tak kumande bangmo sia mangiru masiang mate meki. Dami pusa ya tu ulelian maka petok untu manggau melo. La mengkilala komi si turu si patona sia daamomi pengka olai kasalan belanna den komu pira tutang untandai puang matua. La sia kupokadai te kumua ammi masiri. Rampo inde moto tu pa basanta. Nah, itu di saburan torro tomaupa. Ya moto kita tu tontong perangi sia pogoi lan mintu allo katuanta. Amin. Ladi popenggaronto te kadanna pu matua ya motu di ben judul Kristus to melendokan. Kristus sang penebus. Siulu tu di pekaboro lansana puang matua. Apara patunna kamalimbangunanna Yesus Kristus lan katuanta. Umbana kua tu kamalimbangunanna Kristus umpama toto kaparananta unnolai katuan attu totemo sia diona katuan lan attu dipatu kadanna puang di pamanasa lako kita lan mai tepa basan. Maleso lan tepa basan kumua kamalimbangunanna Kristus ia mo parandanganna kaparanuanta diona katuan nasule ke attu mak katampakan nalino. Kamalimbangunanna Kristus ia mo mendadi buah pa bunga lako mintuuna to ussalai molino. Lan Kristus dini untarima tanya manna kadipagarisan dio mai dosa. Sangadinna diona duka katilendokan dio mai kuasa kamalilinan. Sulu jadi pakaboro lan sanganna pun. Kamalimbangunanna Kristus ia mo tipamulanna diona kadisundunanna mintu angge maritik. Kumua mintu pa padadinda lanaba tama perentana. Untarima pa dio lan Kristus mendari tanda manasana kumua ditarima mo tu kasih pulungan lan Kristus. Kasih pulungan ia morato tu umpakapuaran nunna toma patongan unnolai katuan lan telino kumua moi na buda tu peroso
apa tontong ki bantang lan puang. Belanna ia ke ta itu katuan selako manassa ta gaina untarima pa dio iato. Lan Kristus dini unnappa katuan marendeng. Sia katilendokan diomai kuasa dosa. Ia moto silu solanasang. Si patuki la untoyangan kaleta diomai aagan tumeba lako kasanggangan. Apa nenne bang patu dosa unnala katanan lan katuanta belanna ta popa elona ungkosaiki. Kristus tu melendokan mangkamo untaloi kuasa kematian. La tontongki maasatuanan lan Kristus kumua da nataloiki sia da na kuasaiki paaporianna deata bulituk. Lata sorong tumintu kamalamanta lako Kristus sia mintu paaporian kale. Kristus tu melendokan ia mo bengki kapataloan. Sulu tu di pakaboro. Tuo ma patongan lan Kristus ia mo katuan keangga. Belanna di apa mo tu katuan marendeng. Ya mo to la tapake angga ami tu katuanta ke allo. Lan buangan kada sia ullen dui penggauran. La tape sabian tu kamalimbangunan na Kristus lan katuanta. Anna sabuda-budanna tau usabi sia umpatongan Kristus na sorong katuanna untarima katilendokan lan Kristus. Na kosanna umpama totoki ma patongan unnolai katuan lan teino. Kristus ulendokan ki ia duka mo umpama totoki. Ya mirato esilu solanasang la tontong ki paranno paiman ma kurre sumanga langan puang matua belanna ia tu Kristus ulendokan ki sia ia duka mo umpama totoki. Amin. Pada moto tu renungan singkat tu di parampo. La mentama ki doa syafaat. O ambe makuasa do suruga, makur sumanga kan siama pole parayakan nimati kalemi. Belan namang kamukan mirondong, siami ben atu, unnannong itu kada malabi imi. Tu tontong kani mi adai, siami pakilala kumua. Yatu kamalimbangunan na Kristus, umpama toto kaparanuangki, unnolai katuan atu totemo, sia katuan atu di patu lako. Siaki patongan, siaki kanasai opuang kumua. Lan Kristus kini napai katuan marendeng. Sia katilendokan diomai kuasa dosa. Ya moto sipatukan ni la untoyangan kaleki diomai agan tumeba lako kasanggangan. Ya moto opuang tontong bangkan ni masambayang sia umpakendek pa apudian mati kalemi. Den nupa nayate kami jemaat Tangerang la tontong matoto kaparanuangki unnolai katuan si sola mintu keluargaki. Bengkan ni kamarampasan siaka masuk kanan opuang. Angki maadin si pakaboro misa anna misa. Anna sangami tu tontong kipudi siaki pakalabi ke allo ke wongi. Arangi mokan lindo masakemi opuang. Angki maadin ungkarang tupeng karangan mangkamo mi papatuangkan ni sia ki maadin unnolai meloi te allo yate si sola kale manaman. Ya mote tu pasambayangki
tu tontong ki parampo ma tete lan sanganna puang Yesu. Amin. Rampo inde moto tu pananungan sukaran alukna puang matua. Sa lama kurre sumangat.